Hei tā te prehitini o te rōpū tūmuaki o te tai tokerau, a kei te heke te tokomaha o ngā tamariki kei roto i ngā kura. Nā runga anō hoki i ngā māharahara o ngā mātua kei kano āraitia e ngā kura ā rātou tamariki. Hei tā te prehitini nei a Pat Newman, koera hoki tētahi o te maha o ngā māharaharatanga o ngā mātua i te timatanga anō o te kura mo te tau i te rānei. Hei tāna ko tētahi atu māharahara nui o ngā mātua ko ngā tikanga hou mo te mau kōpare. I whakaungia nei e te kāwanatanga i te korowaitanga o te motu ki te rama whero, ara whai muriho i te kitenga o etahi kehi o Mikona i konei. There is quite a high number of children that haven't come back or aren't back at the moment. It seems to be brought about by a fear that they might catch COVID at school, or people not wanting to their children to wear masks, or the worst one, which is parents still think that we're going to jab their kids without permission, which is ridiculous. All right. We know that there is a high number of people applying for homeschooling, and I hope that they realise that homeschooling isn't just for a week or a month. Hei tā Newman, ka mahi nui ngā kura kia taua i ngā māharahara o ngā mātua, o tira kia noho ai ngā kura hei āhuru mō wai mo te katoa o te whānau.